Dobio sam pismo od mog starog oca iz našeg starog doma. U njemu je pisalo: ako imaš još malo goriva, dragi moj sin, voleo bih da te vidim još jednom. Ne osjećam se baš dobro. Posle ovih tužnih reči odmah sam krenuo da ga vidim. Kada sam stigao u našu staru kuću, video sam staro kako sedi sam na klupi. Dobro je što si došao, sine moj, molim te, sedi malo pored mene. Samo sam hteo da ti kažem da se ne osjećam dobro već 3 dana, pa te zato molim da se brineš o sebi i svojoj porodici. Ako ponovo dođeš kući, a kapija je zatvorena, onda je tvoj otac sigurno otišao u drugim svet. Kasnije, kroz suze, shvatio sam da je moje vreme sa ocom završeno i da sam trebao da provodim više vremena sa njim. Dobio sam pismo od mog starog oca iz našeg starog doma. U njemu je pisalo: ako imaš još malo goriva, dragi moj sin, voleo bih da te vidim još jednom. Ne osjećam se dobro. Zato pevam ovu pesmu za sve one kojima bilo važnije da budu tu za sebe nego za svoje porodice. Prijatelji dolaze i odlaze, novac dolazi i odlazi, praznici, odmor lete kao san. Ali kada roditelji više nisu sa vama, tek tada shvatite da ih više nikada nećete vidjeti. Zato poštovati svoje roditelje. Oni su te odgajili, izdržavali i usmerili na pravi put. Uzvrati im nešto dok vreme još postoji. O Bože, zašto sam tako proklet? Tek sada su mi se oči otvorile. Daj mi krila da letim dok njemu, da ga ponovo držim u ruci, da mu kažem sve što nisam mogao i da se izvinim što sam bio tako sebičan. Daj mi krila da letim dok njemu.